Kublai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bukong san menta ke singi kilong. Shen hanehu en pendrungi keketiin Japanese kum kawai ni subject. Hadin gajing up kebesan postnem yo ying school temai kawa ringhau LP school. Pendon buram keseng KSU not Kasil District Unit ya gajing dap news nem gajing klat ifada singi. Bad hakaling ko shis pasnem yat precision Maria kaparish ying meniba da gajing rublay. But mentangin pa si Khubor bakam benya. U kawazu kunihiko ikihe ke sarkar Japan ubature ha Japanese embassy office kitkitin kari Japan ha India ho bashen ke skul ba nehu kan rung yiga kitin Japanese kum kawai ni subject pule. Ulay thuru ba ke sarkar Japan ka angnot bat katrang ban hikai ya kani kitin ha kisamla jagani ke jella. Uni uhe ke sarkar Japan ulawan bani kendo usembut menteri rangba ke jella ba Preston Tinsong bat ha kata ke jengi kendo ulay thu bashen en sedang no ban hikai gektin Japan ha ke skul ba North Eastern Hill University. Kini arngut kirang ba kilay kren bat pliu jingmut ha ki babun ki pang ki bede ban penklan chu ya ke jengi dei parlok ha padeng keri Japan bat ke jella Meglaya. Kemenchipen kenmau kejing penhe ya ke surok ba Shillong tamabil labai pisah dari sarkar Japan lingba ke Japan International Cooperation Agency JICA. So I am told that this university will start the Japanese language course soon, and this is the very big step forward from our point of view, because the Japanese language is always the very important step to understand the Japanese culture too, and this will strengthen the mutual understanding. Because of this COVID, our direct interactions with this university has been suspended for these 2 years or so. But we have strong intention to restart these relations with this great university. Hadin san postnem kajing yai up but kajing kmi linti ke school government lower primary school Waringhau hene kesngi kalayo no ya kajing school ke bapaka but ke beskem lingbau Emily kathan uba samlen malnya. Ya kete kajing school ke belaseng nado usnem khat khandai spa nyopoar latei ha kajing lut ke bakot hado lai punyau lak tam. Habukren na kete kajing yalang uba samlen ula ongru bada kajing don ya kajing school ke beskem kan wan ra ru kajing shingan ya kikmi kikpa ki bapa e kikun kikti. Hakini kesngi na kaliang kinong yalam shnong kilapen pau kajing sngongu ka bakraw yu teu Emily uba klembo teng ula penyo ya kete kajing school ka ba kilashu up kmi linti las lembha. Ka government ka lamang ka pisa bansi ki tulak no hikai. Kini kino hikai kimdai kino hikai ki ba sutung da ki ba hayin ki ba sam da ki ba hashlong hatau tong be dei ba chu ai hikai ha ka school. Kini kino hikai ki ba la thong hane sawat ki dei ki no hikai ki ba la yo ka jing pen tibet ya kita ka training kum no pa hikai ya ki khur ki ki jomi kap kum ka jing pas pa ka jing la aju ki kabala pelong de interview lengba ka sarkar Meghalaya. Ha kajing dap bahan riu snem kajing klat no ifada sngi uriu shempang bakansai kari Khasi jungi ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit ha ka arpu pratarik ujemang arhajar arpu ar kala shim ye ka sin jam ban penkup buram ya shis pa saungut kisamla pule ki balapas bha haus nem arjar arpo hadu arjar arpoe da ka bakila ai ka khusnam Father Silvanus ngi lingdo mat chaprang academic award arjar arpo arpoe
kum kadak ban pinsa nam yu te u riu kraw perkhat kajat ban riu I Father Silvanus ngi lingdo. Kani ke program balasandu di kisamla KSU North Khas Hills Unit kalong ban penchuluri kisamla pule na kathan ribhoy bakin kinjo shakathong jing start ha ki kerdan beper kum ki kerdan civil service bat kum joru ban kinjo ha ka PhD ha ka school ba ka jilla. Lawan ban saki ke tegasngi di ba Lombok Star Wel Marngar President Barang ba ka KSU ikong Paidolin El Nonglan ibadai District School Education Officer Karibhoy District I Dr. Fabian Lingdo I Persa jong Father Sngi Lingdo I Badairu I Professor jangka Martin Luther Christian University I Samla Raymond Kaljana Education Secretary I Samla Ferdinand Karkamni President KSU North Khas Hills District but kiwe kinoyalam nakasengkmi but North Khas Hills Unit harungkat kisamla pule kibalayok ban pediang yala ki kusna dah kajing senran lang ki kimi kikpa but kibahi ngasem jengki la ban pen kenmau kinong pet kedon Bosco Media Network by I Father Sngi idei iwe nakiriu kraw kajat penriu khantam hakani kapateng balalit no ila sinyang shibun ba ka tho katar bat kajing shakri kajat penriu ila klat no ka arpu pratarik jemang arjar khan riu ngai ipi ban prakhat khantam kemi pa kinoi kai pusat ni ka kam habangakran ni kata galong ngaso bendet banong Inak kami inanti bersartar kan benar bahagia meriboi an satai no ya kawai ya cakap boleh babet babian gom bayu trong sen lawan rak di takaan bandong bantau di boi tem khalai ini boi ngatrai sutu tem khalai bami ni istri ya kan ya dibi to kubur bakun tata atau kata kentil jaga pulih putih yang kau perhat pada Islam. Susi bandang buat pun kita cemut ceperhat bami angti nampo step terjadi. Handai ga so bandang komi kimi kipa kadai kapur ini ban phakma. Gila kendi yang ini ban kendi berselo di Islam hakil yang patikilan berpero. Kerpang hantam di kum kisam pulih. Coba sebelum yang kini jingai subah jepun ko borok nak lihat bagi isu nak straight. Kejai pendiri mula don haneng, nyala ai kum kejai pendiri kawai ban challenge yang dibore benabai. Yang mentang impatlah, ngai skam impatlah, ni dalam kami pergi semlang, ban mission kemat, ban tur kemat, ban don di position di babiang, ban challenge. Yang mentang nimbat se, ban syania agini diseng mahalang ini tentang KSU. Nama baladam dan bineru kibor kibabun kinsan shop ini. Konsum labi, sim yang kena award, bat raya yang jemput berkat jumpi, bat pidai banglong engineer, doktor, bapaudam, profesor, bapidor, teng map yang ala dengan ong, bagi don pun kibala pas PhD yang ni juni, tambah hak tak kerdan banyak challenge, bat kibor kibanar haki idea hidang guna, nang guna apa? Yang akin waktu yang bah hak penting jumpi kinsami kita kiban seong yung profesor nakal kata kadali kata kajiong jumpi kamday. Nyempiang ya ka idea kabanar kami hak dari jumi. Yang kam kita di profesor benar kuntah. Ada kimbang kita ngomong thank you sir. Baru-baru yang kimbang kita tu lanjut kita begini. Itu blame kukudo ya KSU, kadang lah bersekresu dari menjadi beliau, ya ki students yang education, bakin bok yang ikut semula, bakin long sisa kata kabor jom menjadi beliau, kaki sini benar. Gospel jong ku try, pi wan ban yala, pi say lut kabor, pi buat batisa. Yala judgment real, pi kengkor, pi pray ban penting, yala pi go show.
ที่ลองน้องเป็นเที่ยบาลาพาดาอุ้มทรายน้องปังที่บาวันดาจุกเมนที่เล็กพายที่กำบาบาคราที่เล็กเต็งจงนี้ได้หอกเกยเมนตาเงินดูน้องยาพี Ka Cathedral Parish ne ka parish hing miniba henin kasngi ka art kandai tharik ujimang ha ka jingalam jang e parish priest pathamai jangka e Father Bernard Lalu kalapulong ya ka procession Maria dakaba kilara ya ka durmot jangka Maria na ying miniba sha police point bat lapin kutno a ying mini grotto jangka tehi ka cathedral kabala ainam ha ka Maria kanong yarap ki Kristan Hakani ka procession lay shimbenta de kispangut ki pat reu ngai jong ka parish da ka jing rai ka jing dwai ru ble lapin pho pen phing shu shu ek procession da ka cathedral ban ka balaput ngau tanat e shibun ki jing rai shphang ka Maria I Father Jimmy Marngar ibade chancellor jong ka archdiocese badru I parish priest jong ka parish maukar ilakren halor ka jing bitin linti ka jing ya ilang ba ka jing sinran jong ka Maria yau jisu naduk po haduk kalbari Lapin kut ia ketika procession Maria da kejing mani ia ke sakramen bakon. Laban pinken mau ba mentau snem kedap shis pas snem ia kejing sedang ia kini kerukam ya procession Maria kabla sedang ha ka arpu sal terik ujemang kat kendai spa arpu ar da ki missionary jangka seng solution. Ki apostol rengkat bat kabalang bat kumcu mengi kit khot jong kabalang iwei pi wei ki balong kit khot jong kene kamet kemamayan ke jong kris kayai lang rengkat bat ngi kamaria kayai lang rengkat bat ujisu nadu nak pok hadu bat tep yu hadu kang lum cinta kayai lang bat ka bat kisenran pi jong ujisu hadu barawan hiar mense mukot ban Kaliyay lang berkabalang hadu mentamani. Bat da kitu ki khubor ngila poi shikabakun tat adu pengindai syambiang kuble shibun.